For any adoptionum, Mema Obibia Aquaba Sonko Ede Eba too much GHS so na Ghana Wahala Jumedie and Ebre aso say ye de eba so more away your fidie Cassie so na everything for ye shena what ya a chair moon na what ya ye babesimwa yesimwa and say ya just say and someone abo ede aba efa yeah akonfo share and abofo kasem ye be kan say suicide you know adoso pa eye ubehunu na we ya hye ne ho akonfo na anwada Letitia de bebeto abontin wa ye hu ye enu mu machesa akwada wo no so 9 years say wo hwebi or she said the Letitia kun ne ho no said the nkofo can no radio so ni TV so no enu enti no so akwakofa ahoma ede ahye ne ho wachese wo no so sen ne ho wo no so to nananom ewo ensie do enu konkoda nchen chire ni a wo no so ekira de hu ya ene se wo se ne ho dodo no wo just some week eziat ede akwakopen ne ho ayaresha enu mu no so no okokọ hwe ne ho eba ya na achese ade ebechi ama na report ya ono so ekokọ sen ne eno ne trend a ekoso eno ne nyoma a ebobo eba na eno ena enam so ama prophet ye frimpon edinsin bia babetu edwa wo chemu sm demons ena taking over our schools na demons no wo mo ewo ehyehyeye na Ghana ye mpanifo na ena ne wo mo ekọ negotiation na wo mo eton Ghana ye schools no ede ema demons no na ebusuafo ensem way emu edopa eye na mama ye ntwa ye ho ye nkonkotie prophet frimpon ne nsema wode etu edwa no embrane ba yato aso ne sele sitie na sesi ankasa na de wom ne sele wade ada na dia kire mema hu na one generalize no say the whole world but or the mami ko here specifically Ghana. Okay, Ghana sesi abene ka say Ghana schools no so bacho or the kire me free KG and as kindergarten up to JHS 3. They can JSS 3 no for olden time. Sesia me no ka say no schools Ghana school from KG to JSS no ya ton ni nyina am demons. Ton school ni nyina am demons. Demons no so omaba omo pretty very very hard. Enya sem keto a ton school am Lucifer was so many demons so sisi amene ka say school so Ghana ha from KG1 primary then to JHS nina no a demon e operate na said the radima misi hu ye no in fact na demons no kwam yenu so no mafa so maba number 1 demons no be abarality o turning into humanic form. Modern nipa form. Yes, omaba omuye omuchirade sisi amene okase Ghana schools omuchirade den ena binu so hono ma omabe wura friend say a teacher for kaye no bi mu. Okay. Omunyina ye adwuma asere wade ma mesi hu ende Ghana schools sisi ano se teacher ni bi ewo ho a oye perfect ya ono onye demon ono so demon bia en operating fere mu dia na ye wona okita wo hu no kure na okita mu dendendene na osoro hu konkono ewie paye wo mu ene kura no ebe bia 1% but the body me hu ende majority of Ghana teachers from KG1 to JHS 3 Lucifer at control to assess no on na operate say Lucifer himself na operate Ghana schools say the ranu me hu e sha ase ekodu no na especially say no demons na eba ye no form a omo ten do no a ranu me hu e ma omo ten into woman form omo chira de wo schools ni enya asem ketwa e na bebre so aten ewura
normal human beings nso mo almost operating. Okay. Number 1, agenda no egu ahodo ba ma menka kakra. One of agendas Lucifer ede abeto Ghana schools free yempenimfo no eho no oto school no one can say Ghana mpenimfo no yes a negotiation na oto school no ti se omunyina negotiation o to school no dia ma Lucifer na Lucifer pese ode ne doctrines and the teachings no o man is so transparent o man is so clear na ode start free I can say kindergarten na ode ba na ekọ primary na ode ba na ekọ JHS na say a time will come the teachings and the doctrines and the knowledge of Lucifer reality and the beye juma ye school sunu a enya asem ketwa so de emre bia ba ya na empenimfo na me Germany na mete say empenimfo ka say omonchire sabi ekwan a emofra oba ne berema efa so sebi omuhia mpese meka za voice no enso omuhia ema meti wo Germany say eye buburuja o my Ghana mo some of the teachers ni bi mpokraba out say yenjintum na omo enche kwan e fa so nkran ketinketi ye kire kwan fa so ene oba eda papa radishao media ya na mentanka obi evidence de radia mama hu na memeka de wo kan nyina no Satan ne plans ne bi a ehim okay asani mani nyina be baso life and colored eti ombakoso enche ombese san syllabus na omo ne kire nkrado ombese san de ma be bra hihim a ebeboa ama the visions and the mission of Lucifer and etima granted success enya sem keto ene ye one factor erade enam ne dun so ema me ehunu ye and another thing is okay maminka second one am fa we intrato the woman so say the way demons no Lucifer esi assign ama omu no eye ade abotaye kese pa tato a sa abotaye no ewade ma mi hunu ye no Lucifer ne demons no akwa pamo a enkoda na wo school mu nyina no true adechire ni mu no na omude ensem binum enemu akwete se enti ewade ma me hu ye no na o chremes ehonom no se madam fo no kira de omude bi ade no good board so ne se bia enkoda no esua de a anase bi omosua de wi no na ode ensem bi ese man say ese abrabomu nsem ese nimdie nsem bi ese wiase mu nsem bi na sana ewade na odi wuramu na kwanva so oka no ekita great effect eton kura no akoma so for example to say sex education ene de we ya ba na osisu a bo ho ban he na wa ma mema anya wayi se office bia untim mo ho ban so kura so a condom ho ene adenti bebe ode be fira ba no on se wo kire se we ya ba ya hwe ho yi emfa ho ma mema emfa ho ma mema na mema anya obasabasa so na ja mo nkura ma ba de kan kura ma so dendende te se office bia untim mo ho ban so a wode fa kon ti unya de condom ni wuram pe cause wode ka kan papa bi a kire unti se wode bone ni wuram a uhunu eti these are some of the strategies omude ewuram na omude convince the whole students no from KG to JHS be erade me hunu kodo wan fa SS ne tertiary anto am so ene ye ho de enka bon kra be erade me hunu ekodu ye na kra de bon be kire won asem no na se omude sa niema no ene omunnim syllabus no ene sa can say strategical comments we no history no ewu omumu no na omude register sa enkore nyina so into the dark kingdom akore biara sa demons no efutuo bi ne nkyerechire bi kitwa ba ko pesei
ebe talk ma say asem teacher kan ni kuro asem madam kan ni kuro na me kofi me kwa corporate eno ano no. And these things are happening. Yeah, you cry di enti wo oh ya wa Ghana ha no asofo no teachers e obi am say sankofo me ni very influential people are omo kan se me ni petie fast quick because wo no o ma me wo say be wan go school wo go school kura say be wo kura sini na wo no akura na go school na the teacher kan kire ene wo ma me no asabe wo ye akura se be eni no wo ni teacher ni de na oba no be fa na asem eti teacher ni kan asem a enipa tie ni fast nkura na fa ni fast esen ebi mi kura na teacher ni no sebe ni burofo bi e wusu ya di bi obi kwa na wrong papa ni correct one no but obe kama de acha akura se bi teacher aka no eno anti na person me de sare ma ye empoto a good example eti etiefo nhye no so say sa niema we no Lucifer de aba for stay ni pe biara sa can say strategical you know a demons no de aba no akora bi be fa ne ketekete e de aka ni nyansa dada eni ni ne ba pay woni mu no ho no e free sa dan e koro no se akora na accept ne bia okana wona no ne bia o practice no ya fa ne kra kodada ya register ne kra dada. Okay, na eno enkyere se o ya akora na wuchiem ya nko school. Na abusuafo said ya wode ne nsem no atu edwa eno na no nti ama ya nsusu ya to ensa ede afraye prophet ba kope I prophet Bernard Esiama or the Holy Ghost and fire prayer ministry say wo no nsusu ye de ye papa yi ede abebo so wo nsusu ye di for the say and wo hunu ACF no krobisa say yesuku no ya ton ede ama demons as they say principalities and are taking over our schools na it was your for come when na ye ma ye papa akwaba sonko embra ye dwumedie yi so odi for me mo akwaba you so sika odi for bibia bokodi am you to be who dey search of kunku ye da Christo ase na odi for said ye aya prophet frimpon ede ensem no ababetu edwanu no meti ye no mitirima ye me na kesene ne kakra because they say akwada bi hwe yen akwada bi etie yen obeka say yes say ya ton school amadi mo so ene ono kra won ko school bo on pa ko school tuntum open asifi akona mfra ma won ene ma ti say je na de say me ko school ebim de ye papa yi e kan ye sen na esifa etena no kra ben so ena ewom sika ma na too much waiting for us chirichiri bench ye there say there is a whole lot we share me hasia me disclose biaba okay na scrolls no demons nko a okay demons nko a omo attacking kola e na wo hwa there are some demons I do ma to yankasa yankwala ya wo okay ba ye di nim okay ye wo edin bi ti se Bella o de ubetimi ahwe some of the scrolls ubetimi abobo amabatifo okay eti ubetimi abobo kakra edin bi Akashka Ambrosia Angel Astrid and Bella Brownwin Camilla Claudia Drusilla Elena nuni edin achese wa na Val ono so ne bo we so ma o mama scrolls na edoso okay short and Cobra Dijal and ebiemu nsusu no Zoviat Alec and Fafa Go and Ipos Mammon Samuel and also Edia Ewa bo last one we mom edoso ye ka say ya ebetiki etam de go we mom na ye mfa ba ku bi nso mra eye odifo bi nam Ghana odi tu ne ho se ne angel no oye osorabofo na omo ye one of the hierarchies omo taking amema okay ye bi nso wa ha Babita Batibat and Epusa and ebiemu nso no Gogon and Hikat ye Jezebel and ye Kadiya Kokli Lamastu and Lamia and Lazibel but last one we okay na yen kasa about it na ebi amanfo ani Lily onse Lily onse odifo bi nam Ghana onse mpaboa edana no na Lily tie nyankopon eyere me cheboti was one of the false prophets mo bia emfa na adwema no okay
Lilith ha ena Lilith to Mara ena ebiem nsusu no ni Muni Padora Prospering Quarina ena ebiem Yuki Ona no ni edian ena Succubus on se wabo hierarchies ni donso Succubus nso abepie mu ha se on se sika ora ene no ye Ghana syllabus no de ba no person ke kire nkola na about man member enem na ho yi no kre one of their signs a kire a kire say one person operate through our schools but yem bi when ema won hu ye wo demons ni bia o wa reveal o say aba in human form aba be we schools ni a submit one application on way ya ji o mo tu o mo kira de na sika ade wo be dan hu say maami a wo kire me be ya de o ye demon ana say we on can school no but o bo tai bi ti o be wura school ni ade bia very demonic one of the demons are Lilith and Mara and Beruta one of the strongest demons from Hankola unsa akola da no tiam and we call SHS ya baby a girls wo baby a omutimi tiam one unstoppable voices bia emma nkola enye suro bi those are the demons who are omo haye but and then we reveal omo aba physical and omo chira di wo school one of the things that be omo ntade say woman ntade say omo betima dress so seductive one kasa teacher no do abu sounds enti wo yo teacher ni say ye ko ye school pon ni bebre mu a ewo ho wow ene no awofo ni bi they don't care about teacher or no gina nkola ni mu a o kira de and say teacher or upbringing in man ewo bia obefen say book e dia man no school no dey bring you on gabi far from that unso betima ba be gina blackboard ni ma ba be kire but along the teachings are not what for baby but who dey wadwe maso enti akola de ba ko school dem ba out nyina no enye say or come out with flying colors but the spirit be asem bura no a ono onim ade a move no enti na ma me betima ka say na birthday na on ti sa wo fie so ko school akosua su ban bi na ni adin bi ate so odwen ho a won ti ase enye omo a and I won't say your cop boy schools na bebreye masturbation. Your cop girl school na bebreye sa lesbianism ne sa nyoma no. Ye ntafre ye ho ye mfa ye nsanse say ye ho na ye ba bi mra enye omo these demons no omo ye 500 demons ya listen sa. And no we pray about it. And I won't say no omo go school no omo fenso mo omo sika bi. And omo do omo mai kwa ko school and answer free SHS abai womanya ene aban dia ba de yenkonku wura mu sa na wa totran wa kaneba ko enye se wo do ba ko na eye bibi o but answer be free school mu aba no esuni ba bi o de be free wa ba wa ko je ntitie wo school na efie de enso na sa di mo shi takia wo se school bi o ha behind the school near tonsa behind the school you will be aba your clubhouse a bench school no one of the things sa demons e first operating kola no and then no mutimi ready to say human forms here eba obi kwa timi ba school mo bi eba be dia admission eba ho and yes school no yes like demons no manipulating for teachers no nkwa so aduane a ton wo schools mu bebre no a enso a ton wo schools mu bebre no a teacher bi wo kwa school mo kwa na classroom mo kwa no de ade be ton ma classroom for enye edikan school bebre na na msa kwa wo su de enu kola mo sebre edane dane nyoma bebre wo so school bi wa ya pon school na na dona kola no ya from abai grow school mo ade asa no madanu na ya from there is one time I go to school bi musa na eno na me kwa akoye Ghana card ti ya ye card na wi aketo omo kotwiro BC o ewo Accra ye mpotem wo La Paz omo kotwiro BC nti me ya me card wi no na omo bom pai o dem e na onkonkon ball girl ba ko enkola 28 emu 17 abaifo
sika 28 emu 17 abayifo ma mentena si enu ntini se ye deal with witches and wizards one more we school mu edi esu ni ban bi edi wewura nkwala wo se na ohwa America na European countries ye mu nkwala empo ye beto se wo bo ba ono ankasa be ma police aba be fawo no kre ono nya don saka no ko no akwakofa akofre busa se adenji wo se Ghana eni ye school sin nkwa se mu nkwala ma ba Bible nso se ye mu nkwala na ba Jimmy Batabo frana kuma enti aso ba ebe me ne dwane firi nkwase asem enti adenji ne frɛ say a Christian country na ye mo ye nkwala ba ne ye se the Bible na nante na Bible no so se ye mo ye nkwala na ba enti do you see obetie Bible na so betie wan ka se nipa no enti na because of no we nkwala be bring na for wayward sure ye mo akwala ba won to wo ba akwala na ba won nsem a police one answer so therefore ba be foul but entisa Bible sent ya so ba akwala be free na jimi sem adenti na Bible sem fa ba nti ankwala because of obunu a enye so obunu sa keke wo obunu anu asa kire akwala no said ye oye ne we ye nti na mebo okay ba and then a jump who say jump ba no ye mpanimfo na ma command say ye mu nkwala wo school enti busa so ba ta adenti ye mu nkwala wo school mu na oba no ba fie dia ye bo akwala no fie wow a big question mark adenti na samba say ye nkire nkwala no ekwan ye fa so ene mema enhie mudie ene ema nhie mu adenti okay adenti ena won say na Kristofo bebre na bu ya dwen ye ni agumema bebre so mi was close to ye enyoma etake nyamema okay titiri nyamema unsa oti ye bi aba o school pon bi unim di osua ho but once along the line now no ba ne tena se na bo se was start eyi sa esuna di wow ya obey wo oni ni tifie ba ne ntade ntenti anka won pe enso free school ba ye na onya bone chenso eno anu no obeka jo so sa nyoma afifie enti busa se adenti na we nyina be koso ye school enti enuma bia ade bia wo se Kristofo tunwa na mon kese enye so akwakoja aba no board na me hami o ba board na wakwakoda no unse ene ye campaign kwala obia bia ejane nani wa ahum take over teacher ni be kira ade na anadwo no wada enti na kwala ni bitimi huri wo ekọ obetina obanam disco obanam clubhouse wakoda ni sugada ni binchai woni sugada ni bia pie wow a whole lot ena nkwala nso ne ye daache enti Satan Lucifer onimse si ye take nkwala no from the infancy anase mura ene ko helego odi akolego na ko o mo chem de mo so bi legon ube mu abayo apa no fe dressing pa abayo de nam legon campus uko university a say you mo dressing si fa pa no asefem ube mu be market tie pa na ne nika ya me da misisi e da ne na group na ne bossa sauce na da bonti na wi tua ne nsa no ensa tua ne nsa no enhwe de ma ko school ko pentiti o because e de mo akwala eti ejimisem bia na e be koso ho eti ya de bia eni kwanse di agro ene no ba be fa suba bi ni enuma body bia school mu ne fa free because of wo ba ne kono wan fa na mfa nyame kwan so ena wo ba ko school so a ye wade ye ma no be wo nyame one wo be di kai ama osofo bia nyame adom ne ho sra e wo no so ne nsa alle hands e wa kwala na pampam obon pa ma ne wi a ne wasan so abo afode ye e de si akwala ne kra so because baby a ko uni mu no ko encounter ebi na Job e ma ne ma no because of Bible sina e man ti bia Job ba e bo ne ma ne chi so afode ye e san se bia ne ma ne ba ko ye boni bi na bia ya domi ana ya kese se de be ya enya nkwala no ana se tumi bi swai mpo no sore e be sore nkwala no so a enya wom be ne e de ne ye na odi for said ya no wodi ni nsem atu edwa wo hu ni say Ghana schools ya ton
ede ama demons from the crèche to the KG negotiation a call so aban mpanimfo demons and as principalities mpese mi mo say ebra nipa ni AC dan na wo si school no dedicated di ma tumi no anase wo si wie no na tumi ni be fa nonum wo ho enam enuoma bia ebinum abeye no wo sa asase so mpese ye ntiase wo ho no kwan be so na demon no school no anase demons say wo ma school na aboso nse ebimu ha make us almost 60% because of omunya building school no a opese school ni gidi but what you say and the moment opese school ni gidi otimi the school ni ti ko se bibi ase okay enu school mo nkwala nyina school yo wa se atiefo tie school yo wa e manti bia no akwala ba ko be wo school mo from SS1 kopem SS3 manti bia se nye manti bia every 3 months e be ja akwala ba ko for sacrifice o school mo se omu tie mi a ebi be di adanse ene ye wo omu so oman ma omu ekwan ahun mo ne bi omu ne na mabonti o enti ba bi ahun mo be fa o be wura school bia no wo teacher de ana entu be ha ene school bebre ye mo mpa ye ho empo se du worship a nipa no ba be di worship na nka so oje papa oh ye bram no ma so ana ya ye nyoma bi do ma me information kola ya me ko chi wo mo abayi nyoma yi so enkola ne ba be twro final exam so MC last year na wo ani nyabe tentam enti mpaye ni mo bo na nkola no ena pim akola ba ko ena collapse ye sikati o akola ni collapse ni ma ye me card wi me pie ena teacher ba ko mu so prophet odi enimu ye nkola ba ko collapse wo dem nti ba be he o mo ma ye enti ye wura mu mo ena nkola ni nya 17 odi o mo se bo mo bo sa wo ye ya jim nkola na dwen show emma so nko o young girls 13 years the when you cry 17 years ya jim nkola na dwen ye dia mo nti no wo mo be feli poto ba ye die enti ye gina mu be 3 hours empire nko a ena o mo nyina o ye teacher so mo school mo nyina mo bo mu din enti ye master no gina ho o sui ema o ma command say teachers wo nyina ye mfo mo mara na eya asefem na eya wo ho se ho teacher ye baifo na oni school mu nkwala ye ba ko say school etubo so ba te bi wamia ne ba bon o di ne ba ko school so ne be nimade ye but ene exams be ba na 100% do nya 10% 100% do nya 45% ubo se ne ba tia na echi madam odwen ho awonte ase ene enso ye no mo school mu aduane e to school mu tofie e to school man kola ene canteen ho no teacher ni kwati mi to tofie no abecheche also we na de mmia na me to amam bible so cassette ya se eni de owo ani boni aduane enkan komado kodoko ade ebi ni tofie chewing gum udi na so wo fe wo ne panyine o awurade se wo di ade ni je the spirit ni wura wo enti yesia na bi osunsun ya sa ye be fra okra majority of the schools ebi wa baby a better preach say school kola ni twem a na mu nyoma asua kola di bia me me to be because me preach and I will do what you twem what say na dey chel it goes out to the schools out there me nchi ba you na but empire ni mu a ye ka empire ku mo bi anka cho so ye ba efu ntutu nko tie mu a be ni sra mo dun so sra mo nyina enso ye empire it is up for time say ye Christopher no ye be sore oba te bia bompa ya mane ba but along the line of course ku ba ya na no ano na odi for said ye na wo ken obi be bompa ye e dia mane ba nti e ba ne sen na empire ni nyina no still na entimi nya adwuma because ye papa yi ka se wo chema wo mo nchire all those who kuta school no syllabus and wo de cheche nkwada no ba wo be ka de na wie na wo no susu ne general knowledge no wo de bata ho no wo de dane nkwada na dwen eno no e twe wo mo kra e de ekọ demon ye kingdom honum enti enu nti e ba ne sen na wo bi a maame empire edi nachi eja empire edi nachi obi won kwa ne sofo kwa botin ka se me bom empire edi wachi na wo be kwa ko rasa school ni mu na enchirechire no mu ebetimi asaje ne kra asade na ko eye demon kingdom honum unse sika ene no Ghana for yem pen kore okay unse ene asofo ni bibire ni maguase enti se wo kokora se oni school bi kwa ko ya asori ya
eni e de be show any nyoma bi e de be show eye ya ahomete oh but among the bad ones there are good ones inside and then ababa yi bibi e da ho so de ntia na wo kasa ma me nchira ase yi teacher ni na o chira de no unse ubetima chira de no but the way a obesunye things afan enkola wo de we bia teachers ne dress nko digital blackboard a wo chira de no kwaye papa kan so o chira de na kwara na bia na ni da ne sire mu nufu so baby tese o kan nyina no na adwini ho oh because school na enkola ne form ntiti bebiri na obeko school from anopa obeba fie nyumere 4 o'clock wo de okwa anopa 7 na calculate how many hours eja beba fie na beba fie anajo be 7 o'clock 8 na enkola na da onya time fa mane ma no ma bi no so nya time enti majority of the time we spend in school there ubani ni obi kwa na mkuta ni boni obede ho eja ni na eba eda osere so e na ye encounter bebiri Monsika ya mimi shall say no kuta be ya me eyeballs. Na odifo eno propo e ma ya ti ase na say like ma ya dwen ye ntanta bi say nyame tumi no ano nya den because say nyame tumi e wo obi eso ana say di obi echi a e ba ne say na bonsam wo hyehyɛ ya wo ye de tia enkwada ne bi no etimi nya akwada no ne kra. Unse sika ena sofo bebiri na wo Ghana bebiri na ye benfo. Me make cash 100% bebiri na ye watches. Si ekaso obi ye wocha ne ye enuma oye enuma bia ogusu a oye ene enuma bia oye o ne kukuo oh meka si 100% nyame asofo ne wo Ghana no meka say among the 100% o me 20%. Now where can you find that 20%? Or the TV show or the radio show or the ha ube de hu say we ye real man of God and as we ye false man of God sika won say na de say and I won't say, and then I done a few years down. Shop one of our bumpire mamma, wouldn't there be a do my own party rap colliding? Okay. So, some one in your partner or lay hands on Colano Shua or the evil spirit you round Colano. My mention out, Bay ye cast away a bay fool. Okay. Say, Hong Kong to one, Nana, Sika, yen cast away a bay fool, say, I so fully be young. Won't pay anymore. Won't pay any more, can't pay any bones and one. Eja enti no ni beda ni ho adi ewurade eba ayese bom eto enti 20 panimu a obi nka se bayi ne wonim enkam na on start enkam yo ma waye okay enye so beton bibia mani pa no bedi e de be kire se me ye bayifo na bayi ni beko ono kwa san sawma e wo bayi agro because Bible so mo de enokodokwa de e no mo de faso di nyanipa ebia obi die dua no kwa na do sa kotumu ati bi adi obi di adokodoko ni bokwa no obubi atu onum you are easily anase a man titiri na tade bi da ho ne anda we bi da ho ne mpabu bi da ho enuma bi ahwene ne nyuma bi ode ye no okoya no fast we easily so benya bayi okay na odifo ye besan aba ensem no so na abusuafo nye ensem we bi enko anso so na atese ye papa prophet frimpom editu dwa wodi ebi so ka na mman kotie eno so emba ne ba yatoa ensem no eso no ye ka no a call for war. Okay. Yes, a very great war. Never so say angel. If we say there must be a solution. Okay. Answer say ye jeja ho kra. Because omo be destroy the whole Ghana children's nyina. Na at the end of the agenda no na omo fasa enema so e dey register nkola nyina so to hell and I say to the dark kingdom. Enipa na obekọ school no fine be ye na adwuma ne adebet na ni munie mane de o practice nyina no o practice the man Lucifer ene ne be ma sa lesbian ne ade na aye quick aye fast na etumi agina ntente because on be fast sa ne man so and I said what them see hu ye no so those demons na o maba into human form na o ye ladies no omo de some kind of dressings be eso ebe wuram ni ya rade ma me hunu omo de dressing no papa ano de de ba besi hu ye no say ekwan hokra say me picture no physical because ano de omo de eba ebe wura ade kiremu e wo school ni mu a
the more no omo de sa can say demonic thought no convince woman na omo de register woman na omo de sa bad dressing so attract enkoda no boys no be attract and na ladies no omo so be sua those dressings no a practice because spirit ewu ni nyina mu ntidi enkoda no be hunu biara emu kitwa say ebe tona kuma so be wura mu no say your dressing obe practice obe picking up practice name bi ne the habit bi a obe practice every those teachers especially omo me hu omo demons no pa no a omo dos no ma it is ali man nyina no a omo suban omo nante omo kasa ne influence bad influence ni nyana omo peke a eno be boa ma omo aye totally convinced to the dark kingdom na anam so ama ya register sankra nyina din to the book of hell omo asetena no omo benyini wo obonsam nimdie mu mo asene enipa ankasa enimdie mu mpo na makase akowie onyankopon enimdie mu eti sese no ofa sa kwanso na watimi atene adwene ni nyina fu ede aba ono ni ministry eso nti obetene nkrane nti so tene adwene ba ono Lucifer the ministry so afi no ne enkran Bible say de ehunu no yeti ne di hu adanse nti de omuhunu de omutie no eno ena penifo se asamnam eniso ene ko daimu eti de omuhunu ene de omutie enam se specifically no eye demonic plants into no ebe planted so many dark seed within their spirit, their soul and their body ombe performance omu fiemu omu agudie mu ebra omu ni omu hyiehia ne ade ombe performance nyina ni mo hu ombe performance enya asam ketwa ena ebe ma demons no so ade ba ko awade memu yese ebe fa sa akwanso demon no be fa sa akwanso ato spiritual marriages egunkwa akora bia bikora be at least 7 years only me bedna demon enene eda eti omu be fa sa akwanso the spiritual marriage ewura enkoda ni mu a akora ni sabet akono ewoni mu from the day of the infancy no sa akopim se obenyini atuate ne niema papa kopim se Ghana nkora no metima de omu no it is also bem this also greatest agenda Lucifer actor school no na or the any demons na be operating no I thank God say whatever so action this year he said or they declare anything concerning about Christ at the free school anything concerning enti yenya okonkoni no ehini kitwa school obe clear ni nyina ati syllabus no o mekoso as san sa akopim say ade bia ye okonkoni no ehini kuma bia edaso remain edaso ka school ye be delete ni nyina na adwuma ne so eti negotiation ne koso na ekoso na afi na ekwan bia me de date na rade de bremen e wa ha on the 28th of Bosumi etoso yesen Bosumi etoso 9 yesen April January February March April on the 28th April every pacho bo na me hwe date no na me hwe there because minya I think say na yem say ukuada say ya wada na rade 28th of April 2021 this year 28th April na yen fast na yen hwe there and na onam very good because ukuada na erade ma minya asade am say na me otwem ana erade ede saade no obefa me kra no de ko ekokire me de me call school sunim kwan demon no any na papa esewani na chese omu beteni bibi na omaba fully can say preparation and answer ketwa na kwan demons no ladies no demons na omu ye lady kwan baba ombe fa so ombe tenase ewo school mo kura kire nkora na de no esewani be dress no kwan ya ewade ma me hu ye na oma tenase chese na tenase no papa wo sha atade nso wo sha atade na chese atade hyenso ne hu ye na atade no omayi baby a chese za baby no omayi no eho no mu tenase o mu twesti o mu sere be ya enkora no assignment o mu dia mo board so a o mu ye no at the same time no akora no tunani a
baabi a madam ne wɔ no sɛbe na taase o sɛbe ne hini o hunu ne nyinaa enti saa ne ma we nyinaa bɛkɔ so now ewo ɛka sɛ yɛ school ni mu a at the end of the day no Ghana say yentima nya ho hwede a and within 3 years to 4 years time no Ghana enya future be because there's one prophecy ɛwɔ sɛ agenda kɛseɛ wɔ hɔ a ɛyɛ 4 years ahead 2021 22 23 24 24 no demons no the way a ɔmo besi operated this word no anode enti papa sad date we on the 28th of April yes sir yeah na ye Wednesday ana Awurade Nyankopɔn ema me kra no enya nanim ensrahwe da enim ate se de kyerɛ me ede me kɔ kyerɛ saa ne ma ye ka ho asemina ene na papa eden na yen ye betumi aye ede na abusuafo we so ene de wodi atu dwa wo kyerɛ mu a we de sesei no Ghana anase sesei no niema ekɔ we are calling for a war and kasa okopa na ye de ye baba be ko na ebiem nso no de ebe ba na ni de ani eba no ahwe betru mrebi no Ghana se ye kasa ye wodachi na ye boa ye nya dachi o de bi because ye dachi ena ya start a ye se wo mu nu nti no che se some of ka ye ewo mu ndi fa ye spiritual marriage ne de ka ho no susu ni mo ma ye mpinchen ye odifo na no susu ni ye ngi emu enchemu odifo na se de all cancers say spiritual marriage baba be ye common because ye hunhum no obowra wa o de enoma bi na era enu nti no obehu akwada now like nyini no be na hunhum no afa ni nunum na woni no edi eduma spiritual marriage de nke nim se bia wakwako yi wo agine nso bi wo akwako dware ama hu na hu na wa pe wa asem ana se wa hu wa deja no na ma na aba wura na eba no se akwada wo school mu keke na wo nyini wo nyehwe na eden na onya spiritual marriage mama starting free unse enen kwala ne ba beda wo unse ubo demon bidin succubus oni Jezebel okay any lamastu any cockle any lamia any lezaba won sa demon si won di sa susuma ware no edi wura nkwala no ede ko school pon mu nkwala ne beda ye se brazia nko na ye dross anasa dross na se no ubon se wa se o ma ye ba ku bia ba se turumu ni bi na akwala ne diada ena won se ye wo style enabia ebi aba ne da nwada butu o se okay wada butu se wa bie ne ho no demon bia na o twa mu di the realms o hwane na no kondo na oba ene ne beda direct na se school dan ye silio ana sika ma menchira o hierarchies no okay se wo mutu ana dubia ho te se dan se e te se eduadan ye di dua sisiwa ne ye de bre aguru so okay sa na dan bia te spiritually do na dubia from 11 kopema match 4 e den bia si what se papadan okay found say ye cement dan say glass dia yo e te se papadan okay wo mu wura mu pie by the protection of God a down so no ene ne ade ehia ene ma me fan free on so emra bonten okay unse ene no meka se epumu mo de nyoma bi aba bonten ene mo de aba bonten e bi e belt okay unse ene ma bi ba bonten a ma de tuo mu kom ayes elastic black uwani a obi a de sa de tu pom bia no o kra na tumu ne yi kodada okay a snake and man tratra am modify no ya me pese me reveal some of the demonic things are if the marine kingdom wow a snake on say ba no snake queen so mo dress ya and no mo nye snake queen so mo pe adwaman ne dia to yekom e bi wa na ye bi e fusu ne de bet bi aboyimu e transparent sa bet ni na ye primary okay and no man kasa so aye eye lenses ye nim kosu ye de to so ye wo blue ye wo green a eye of the snake okay and to be the to biara the spirit of the snake egura it ade bia woni mu ye bia no be start aye okay abrabo bia woni mu bia no be start abo okay won and no ma san so ye mpabo aba okay o de ya ehwe e ma mpabo aba na me ba kwa na me twa bi
ɛde to me computer so anka me pese me de be kire mo enwoma obi be ka se be gu ni dwa ba ye mu dwa but baby e free ba wow ma ya ba to the extent say unso mo ye ma wa hwenie bi a eye shining e bi ye red black green blue violet any dia asaso bebre eno mo ton ebi cry go high ahwenie type ni ena me wo uyi nyame ba hweyi nwan to bi da se wo ye kristoni a hweyi nwan fa ahwenie we bia nya wo da abochifo ne ta atompa ena abekwa ma mefo manyi bonsi anwenwenwen ne ye te ho boko ebi ye yare ebi ye twere ebi ye osa oba onwo yetimi ton wow yetimi eyanuma bebre ba oni ani ayu no si eya sometimes yetimi ko ne ma fodi mi am stand me help sometimes mo timi ba ba bia mo no fia emra me nkanto pae enti wo ani a saa hweniye no bo so mo timi di yade bi ye sere pese bae nokre wow we should be piala you are walking inside a snake what do na snake ni tim say and I wonam it one kasa you are possessed by who nim it will never be am koye ma wo so bi wi a obeka so e am pawo wo se da ye so bone nko a e na yemra wo se omo de anuma bi ba ya na sele kwesi ni to omko omo ti so ya si an say life obey as wo ye princess as wo ye you know anuma bom sika anuma bom wo se ene nyame ma no enwuma Kristo eka ye na wo so mo ye mo nya won found you ye mpene sa but enwuma bi o mo ye edinya evil spirit edinya demons bi o mo ye wura nipa wo so tewa no de se wura no otewa ba ti isi oba no wa fi oba no there is one social media lady bi a of him ma no efe ma no she's a demonic possessed and the ministers for the penance butai bi wo mu wo pen emphasis asim yo ba be ka bia no she's accepted in the society wow but enuma bia say ye the spirit ni wura wa wo person wo di wo ye a signboard edi ma foforo wo say na aba be ye fie da ho oba ammo ne to pane na ne to anya kakraka onya minister sibi ana sikani mo de magic cubes okra na hwehwe o to say de be na ne oyo ne nchiri na huhuru. Just look at all this. And you know, you will demons by you now. What they are working through you. And drop out the sign model. If we are seeing error, and drop moment to pronounce here, we started. I don't say so. One demon in them. One more flash screen, kakrakapa. The moment I start to pay, once now bad on our pronounce. Not once a demon if you them about the ground. And to be ya now, they see one thing. Bonso bitimi ya no ne makoreye otimi ya ba bi obekubia eju e no bonso ba sho ba no sho ba ne pe enyo onu a o ba di mo no na ehye no enwuma ewu a chire mu wo de sika ye kai so ku school pon ni mu a enwuma ewu mpa ne enwuma ewura mu no e very che enwuma fun e ne nso no ye won kofo bi mu timi kofa enwuma ne ba tio titiri legon akra legon ye wo enkofu bi omu na school mu a wo mu ton tade ma ma no enye tade keke wo dia mi kai wo mu be testify mi e bia ba me na so be enipa no fa no ansa na otima de no ho otimi kofa ne ma ne ba e bia efi wa ba so me ma no dia komba ne campus so na ye gusu ni yi ni egusu otimi di fi wo mu kora enye tade keke na mu se wo etubos obetie sikuro mu bema wo hia na no ase ne pe bema wo hia na no ase ne pe otibi hwe bema ni mbu na ni keke no age ne number enya yi keke wo ye the spirit ni de wura wo ena saa oba no ono bema beda due ona ma no de bon ho asafo me de ma pemi o ma ho ofenti enya wo ho ofe wo ho ofe chen satan wo ho ofe chen ma no wota entia de ntina emema gusu sem krane ana bebe bi wa emagu su sen krane because of when the sen go ya for necessary intercourse ye dia spirit ni de wura enti ye di gwa no so be tra so be wura ma bi no mo so de ko e bia me ne wada we ni we akwakoda mi tu kwan kwa ha
mama bi but me the best spread we me be die ono so you bi ko die na e kire ne ko enti e ya de bi a ehu e na so be so amo pa 100% no because of ye die wura no ye yi o man kasa ne inner spirit na akeji ni ntino ebu a wo spirit no kwa demons no spirit ne da oh who say demonic kingdom no under the sea no o spirit the keji no a anadwo no who appear like a human being say okay enti yetimi sene o wo da oni asene wo spirit no akwa akoye message akwa ko deliver o ma de bi aba eju ko ni ba ye be wo wasemesi ani mo ho ba na ya wa na wo wada enti ade be chi des the person is ba ha obeye ye de be ya to so enti e ya de bi a ehu sika ti ase e ya de bi a ade bi a any question Christopher do these are the things we see bomb pie against and sorry them bebre o mo tete to obi kura kwa sorry a the ntiri wi egu ne ho no esanya betira ne to ase tese jeans bi a wase ne se ya tighten ebi kura timi se skirt titi ya papa ho so atade ese no wa hipie no fu ne gutimi se we de ni nyina ne buwe osofo be hu pa ba ska onka oboka e bia na abaye wo to offering kase obejai asore na nya offering kura sika obejai eso ojai na offering na for the bonne apapa ya oyema so fi e mebi eni ti sofo ne kura nka sofo ne kura na ebi kura da because obi so wa se bia abefo o back seat eni ebra me office bia beji akwanchire ni mu ana ni eno anu no wakeka no twempena no na odifo ye hwe yete say kwada no eba no say RMU religious and moral education no kwapuna wo mo eba be twem say de yete ye ne ye papa prophet nso de be boss so ema ye ngunu say wo mo yes anyoma we nyina say de be ye bibi efa Kristo mu de wo bo a efa eye nyamesem ka ho a identity pa ebe bre eye enkwada no mo yes ne be ye ni nyina ye be yi edi efo na say yes ade na de na mpenifo no so eye de afọ no mbetimi aye de afọ ho a emma sa enioma no entimi ensi unse sika empenifo na ya to ma dwen da wow up there is all about money so but enioma na be bua mabunu no the grassroots no emna odo ba ko KG1 KG2 a ofo ba enioma be bua no ene ko KG1 for them flash screen bobo ena toys ena Batman ena wo nyina da comedy wo nyina pictures be ba won say Batman and your Batman me boa your Batman toys your Batman movie your Spider-Man your Spider-Man movies ni nyina but won say won abrofo no say won fa bibia won pese won ye na wani je ho so on say na de ne che no ye wo hierarchies be bra won do my movie edidi ya toys ye nkola na ehwe emra omo we no eye contact flash screen abaifo di ada marine kingdom omo di ada o di na ye TV so telenovelas be ba eba wanyinara se ye be brandfo du wadin na we ya san wadin ya kwa komram na wani ache the moment ya wo hwe no na e develop bo se owuru be fi Kristo nyoma bi biara ene e Kristo fo be 80% e petel novelas busa wo sa de ntia o wodum kra no ya si we de wa pentema kwa na wo kotumu akwa ade ntia wo se ba be du asore time ya o me ho dodo me ye ma chi do mpanyina sunsun ne penso hunam ye me but telenovelas ne ye wo bon se bra lewe movie mi start se ba eja ko movie start se ba yi men ka se ben hwe o but oyo Kristoni a ewiase no ba bi twu firi ho what's na dey chen emra wani age na ubon se o ma no so ye sei mu echemra ba wani be ba ho so be se o ba na ya sei no aba be dudi da na fe mi o ma kechi o be bom pa ya ba be fe se nyame edu ba to ni mo yo odi fonti say ya nkwada yi enikwa so mko school bi mu na say dey na say wo fonu fe ngwa kwa mu ebra wo mu ma ni ko school say dey be ya sa tumi a ama ne hum ne so na demons a wo mu wo at work yi wo mu emei enkokoto wo mu trap emu school dey ya man be ko but among the schools there are bad ones me come kru
there are bad schools in Ghana. Na maybe the meaning to be encounter and I said tell you so. There are bad schools. And I want to say sometimes we encounter I want to be encounter because I the spirit in enya ejinaye e wo school nim. What the a matter baby now more baby now be testify. Oba betime wo school nim aba. Na oba ba be dane lesbian. School mo ye chile lesbianism. Oba betime ko school aba be dane drug addict. In essence of weed smoking. School mo ye chile weed smoking. It is how you win in every and a titty dormitory, school student dormitory, entertainment halls. What do you have? One more year worship, one more almost alcohol to and Pasiano. They'll go boo and Pasiapa. Yadi and South Africa, ma. I didn't entertainment hall. Yaya worship. Now you could go right, reply you, ma. Yes, something, ma. One year the bandana to Chiliati, you did yet to Chili and I. And the Mabuno Manam road issues are Eddie America. Sika, Eddie America pa, or Bema Cabra Nipa the bandana to tell him say big bonity, if you got the betty on shoes. Argentina or a gentle fireman pa. And I won't say your musicians they will now so come because they pick up from the top there. Or bet to be the Weber stage, Marcia. Wow, near ya to talk to your nanny and Sada Pasiade, not a scaffold musical sponsor, but a bunch of years and part Jessica. Now, sponsor no Papa Kunyawe. Sika Ukonya sponsor, Baudia Mayanka said, beauty pageant taba. And my Baba said, bikini, I said, Chumu. Now, your major party will to say in club meat pie. Puffo. The Yafiansua is sim. So, to the beer workum the beach in a swap. One says you can go baby up and pass yadi, or better now, or her son and Wamba. Oh, libido be about the tech. So, secure back your bushes, I really are never good. It is a pie, a dinner, yes, some part to the puppet now, my name, near the Nancy Ayeti. And then the Bebrina, a cruise of Bebrina, Satan Afao. Me misses 100%. 80% of Christians in Ghana are not Christians. Okay. Now, sometimes you create programs you are sorry the more crucial for Tiwa, yes, should be bois. Mammy, or 2 so I for Mount Minkoka. The baby wants to then a pump on what you saw there. What if for whether you come no ever a year and is oh, sure, say or may ye said your may ye a Ghana, you were dashing. Ye dachi, your papa be at the environment because Prophet the Kwampo said for 3 to 4 years to come, Ghana, we will not have a good future. Oh, yeah. Then I want to know ACF. Sikami, there was one of them, Ghana, dear. As at now, they make us a future and a party. Ebia, 20, 50 years and a future and a bad year. But a name no buno. Who is Sika for need to form chacha? Soccer bet in my bet. Soccer gambling, lotto cha, and you may be an fata. How can a Christian country be indulging ourselves in these activities? And now you have almost 90% of Ghana Mabuna Bechacha. Lotto cha, and you may be an fata. I didn't know what's a banner. And to be the advice I would be the youth out there. Woman shake Christian a chili pie. Woman pass on your meeting. And you're sorry, I am a to number. Your ton Jenny, a kutuo, a Sunisa, a son, and a son I use in as for the Debbie. But I saw the Bible at church. Emma and Bible at Yassolim. Nanyanko Ponsi, the only Ramo de Biarada. Sound is us of we and Antia, a baguette. Once I did it. Me futu abeti mi diama Ghana e mabuni. But if we dey fa we check our telephone number to Johnny and fa NC. Me dia Prophet Bernard Esia. Me Facebook. Me di wa agro kwa me di nyame asem ete ho. Ubeti me nyame Facebook e di e da ho ye Bernard Esia. Ubeti me enyame. Me number abeti ma frame wo suni ye wa beka e ya beka market wa Old Eleganza House. Ubeti ma frame wo 0249 631876.
631-876 and now say 020-385-1633 020-385-1633 ebia na demon scrolls no ebia na upebi ufremia upebi abetimi afile bi baby a obi ane dia sen no na wotimi abompai your bible quotation bebre ba ye de take sa do manoma wo nyina ufie mpo mo ma hoda manu ato yo na ebusuafo aha na ebrebe ma yekwama edi dwumedie no esi wadwedwofa ensem no nso betimi de aba abatu edwa ewotuma GH comment section na emrepem no ye bekenkan ede amanfollow yen ewo ye IG page and ye Twitter page otuma GH_Facebook enso etuma GH ma medi dwumedie hu echiame medi ede ekua sikapa enchia kese enkoma mekama manyamse Jamaica na me director Ben Bruce nyami ehwamo aha ena edimu ebesi makram